Belum tahu. Oke. Dari mana Bu tadi? Dari mana, Bu? Oh, rumah sakit umum. Ini tujuannya kah? Oh. Bu, namanya siapa, Bu? Bu, boleh bentar wajah. Terus yang terkecuali ambulan. Hah? Belum tahu. Oke. Dari mana Bu tadi? Dari mana, Bu? Oh, rumah sakit umum. Ini tujuannya kah? Oh. Bu, namanya siapa, Bu? Bu, boleh bentar wajah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.